no banange mukubanga kwenga lumu abaizaamu amaani ng'akali kujja ku bantu abandi omugeni omukulu vice president ni baba waife dada waife his grace zena asigala ng'amayina gange gali right Reverend Dr. Paulo Moses Samsoni Neimane Mukembo ni Lydia Florence Neimane oyo naafumbe itooke menalya dada waife mu ngeri y'endawulo nenda okwaniriza abaawule abakoze omulimu omunene nga ntandika ni Profesa Reverend Lubogani Mama bakoze omulimu munene ino nenda okwaniriza Reverend Canon Moses Isabirye akoze omulimu munene ino wano waka nenda okwebaza cathedral team ng'ekulemberwa Reverend Canon Dr. Joy Mukisa Isabirye nga ni team leader akoze omulimu munene ino Reverend Canon Mathias Katiko Reverend David Martins Munoba omwise muwaya akayenze kavweyo era n'abantu ba Katonda okuva mu lutiiko bakoze omulimu munene ino Your Grace ng'akali kuva waigulu obise ni provincial chancellor tutusobola kumutumya maiso owekitiibwa oyo bamweta Naboth muheirwe nga ni provincial chancellor wano waife Busoga tuli ni diocesan chancellor his worship Emmanuel bamwite akukyamire akoze omulimu munene ino nga nja maiso tidda kwogera bigambo bingi nenda okwebaza chairman Central Organizing Committee owekitiibwa ino Engineer Patrick Batumbya baba guyasiima n'amugemya omulimu guno ayabeera agukola tiyenka ng'akulemberwamu Katiikiro wa Busoga atali wundi owekitiibwa Muvawala Nsekere bakoze omulimu munene ino n'enkiiko z'Abadona nibaine bakola nabo nga bakatiikiro nibetama mayina gaabwe bakoze omulimu munene era wano tiyinza kubwisa maiso the assistant head of Leyte omulangira Paulo Wanume ali kufungiza ngano ekanzu nakati omulangira atafungiza kanzu aye nga alikwenda buli kintu kituukirire bulungi ino wano wetuli omukolo guno ogwa Kyabazinga nga nimwenemu tulina abaweereza abaviire mu ndikiriza ed'endawulo bwentasobola kutumya maiso tulini Metropolitan Muzeeyi Archbishop of the Orthodox Church ng'eraidye ni Bishop Sylvester akulembera diocese eno ey'ekitundu kino mu nzikiriza eyo eya Orthodox Church. Tulini Apostle Dr. Joseph Serwada, presiding apostle of the Born Again Faith. Niba ino bona botambule nabo tubaniriza ino. Tulina ezikiriza from the Roman Catholic. Tibabere mayina gaabwe ayemwe n'abakulu abo nga bangirawo ndi bali representinze omulabirizi Bishop Wamika atwala Jinja Diocese. Tubaniriza ino. Tuli n'omukulu atwala obusiraamu
wano mu Busoga nga tiwundi ate nga ni deputy mufti mu Uganda ow'ekitiibwa ino Dr. ate nga ali Sheikh Boa era nga akulembeerwa